Guys, you okay, two, you have kingdom. Mommy, you two are kingdom. Mommy, Okay. Mommy, I know. If it's girl, me and daddy club. If it's no, you high five club. Okay. No, Bismillah, ፈጣሪ ሆይ አንተ ያልከው ይሁን። አንተ ያልከውን አምኜ እቀበላለሁ። 1 2 3 Go. Hannah, come. No. I see a little. እዚህ ውስጡ ማሳየት አለብሽ ሀና ነኝ። ድገሚ። Girl or boy, we love them, right? Because she will be your sister, okay? And God next time will give you brother, okay? Yay! And God next time will give you brother, okay? Girl! Mommy, it's a girl! I'm happy. Can I cut the cake? Okay. Can I eat the cake? Yeah, you can eat, mommy. Can I take a bite? Yes, mommy. I will cut and give you. I'm not standing still. Soon I don't. Yeah, table. I think I'm gonna have a boy. Simon, Yes. next time God will give you brother. Okay, my love. Okay. It's okay. He's happy. You are happy, right? We are happy. Nice. Yeah. You will As a have family, we're all happy. Yes. But Hannah, I'm happy it's a girl. Yeah. congratulations. Thank you for the lion. Give me lion. Yes. Nigis she give you stay happy. Thank you, Nikki. Congratulations. ፈጣሪ ያለው ሆነ እኛ ያለው ሳይሆን ፈጣሪ Show them. እሱ ያለው ሆነ Girl. Oh, you're happy, mama? Yeah. Congratulations, my love. I will cut the cake. I will give you the cake. Can I cut and give you? Where's my remote? Okay. Come, I want to tell you. We're happy. Yeah. And we're happy Give me as my a family member, right? That is the whole thing. ዶክተር ቤታ ናት ብላ ነበር መጀመሪያ። የት አለች ቤታ? It's a girl, mommy. ቤታማ ልጅ አላት። It's a የሁዲን girl. ቅርጽ አይታ ብላ ነበረ Mommy, መጀመሪያ። we have a girl. ምናቀፈኝ ነው እንጂ ቤታ ነች። Mommy, Yes, mama. where's the video? That it's being a girl. That is The video? You want to see the video? በዚህ ወይ ነው ብትሆን አሁን ታለቅስ ነበር። ኑኑ ብትሆን ታለቅስ ነበር። አዎ ሳይመን አላለቀሰም። አየሽ ኑኑ ብትሆን አልቅሳም አታባራም። ለምን ወንድ ሆነ ብላ እሱ እኮ ከሷ ጋር ልይዞት ነው እንጂ እኮ ሁሉንም ይቀበላል። ሶስት ነው። እንዴት ነው ሳይመን? እንዴት ነው? ለምን ውስጥ ገባ? ሳይመን ካም ሃቭ አ ኬክ ማማ። ሳይመን ማሚ አንቺ ነሽ የከፈሽ ምንድነው? አራኔ አልከፋኝም። በቃ I was expecting boy. You are ያንተ ደግሞ በጣም እንደዚህ መፍጠር ደግሞ በለጠ። እኔ ሁሉ ደስ ይላል ሳይሆን እንጂ ኑኑ ደስ ሲላት ስታይ ሳይመን ሳያሳዝንም እሱም ልጅ እሱ እሱም ደስ ብሎታል። በጣም ደስታ ነው። አልከፋም እኮ ነገር ሳይሆን በጣም ነው ደስተኛ። ያረን ያልከፋኝ ያንቺ ማለት እኮ ደስታዬ ነው። ደስታዬ ነው ማለት ነው። ኧረ ተመስገን አምላኬ። እንዴ ጤነኛ ልጅ እንጂ ሴት ሆነ ወንድ ምንድነው ጾታ? አንቺ ፊት ክሪሙን ታይ I will cut for you ኑኑ እንዴ